Nyuma y'imvura nyinshi imaze iminsi igwa mu ntara y'Uburasirazuba ikangiriza amazu menshi, ngo niho uyu Hakizimana Vincent n'umufasha we batuye mu kagari ka Cyerwa mu murenge wa Gashanda wo mu karere ka Ngoma batangiye kwishakamo ubushobozi kugira ngo bavugurure inzu yabo yari yangijwe n'imvura. Ngo gusa baje gutungurwa nuko ngari yaje kubasanga muri icyo gikorwa maze bakibwa amafaranga, aho kwikubitiro baciwe amafaranga 10,000 y'u Rwanda, nyuma baza gucibwa amafaranga 30,000, amafaranga bavuga ko baciwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bityo bagasaba kurenganurwa bakayasubizwa. Jewe akarengane mfite ntabwo nasobanukiwe. Nari ndi gutega inzu yanjye yenda kungwa hejuru, ndi kuyitega igitebe cy'amabuye. Ngararaza anca amafaranga 40,000. Yako yaje inshuro ebyiri. Ubwa mbere yaje asanga amabuye yo kubaka igitebe ateze mu rugo n'ikiraro mu gikari. Hanyuma arambwira ati kwibi wabikoze amategeko urayazi? Ntayo nzi. Ngiye haka amategeko ntabwo ngiye kuba kuzamura inzu, ngiye gutega inzu yanjye rona kwigiye kungwaho. Ubwo byarangiye ubwa mbere yanciye kitansi y'amafaranga 10,000. Ubwa kabiri agarutse asanga ya nzu bari kuyikora, yanciye kitansi y'30,000. Ngubwo ntabwo bubahirije amategeko. Je rero nkabaza icyo, kuko inzu nta shyamba nagiyemo gutema ibiti, ni hasi na sani hamwe hari hiyashimiga hari yenda kungwa. Nkabaza akarengane kanje cyuko impamvu uburenganzira bwo kuba ahantu heza ko butariho. Mukandagala Anatari, umufasha wa Hakizimana Vincent, nawe yemeza ko aya mafaranga bayaciwe mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, akongeraho ko uyu ngari wabaciye aya mafaranga yari yitwaje undi musore w'umusivile amwita umupolisi kugira ngo abatere ubwoba bamuhe ayo mafaranga. Twaje gukora isuku, tumaze gukora isuku nibwo ngaraje amaze kuza ubwa mbere araza muca amafaranga 10,000 amuha gitansi ku itariki ya 9. Ku ya 26 aragaruka asanga tumaze gusesha amabuye kugira ngo turebe ko twakwegura iyo nzu yari yaguye. Araza mutayiparika ku muryango, n'uwo musore wari wigize umupolisi wo mwafuromena. Umusore we yarameze yamuzanye ate nyine baje gute? Baje bahekanye kuri moto yambaye isengeri ni ziriya z'amagezi kariso, ni nkaho ari kariso ni igezi bese. Ubwo bageze aha ahita avugisha umugabo hano. Amaze kumuvugisha, wa musore wigize umupolisi niwe yohereje mu gikari, undi asigaye yicaye kuri moto. Amuca 50,000. Baracira bagera ku 30,000. Umugabo yinjira mu nzu aratubwira ati je barimo baranca 30,000. Ese wa mugabo we amafaranga araboneka ku buhe buryo? Umugabo ahita yivumbura ati sira umupolisi ko twemeranyije 30,000 bigende bite murajya mbigenze. Amafaranga twarayabaze turayamuha, baramubwira ngo uwo musore ajya hano muri sara, aramubwira ngo mudusange mu kidugo. Umugabo koko niho yabasanze nayo mafaranga 30,000 arayamuha, bahita amwarikira gitansi. Ndayambaje Emmanuel, umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gashanda, avuga ko nk'umurenge bagiye gukurikirana iki kibazo bakareba uko giteye. Ahubwo twagikurikirana tukareba icyo yahaniwe n'ibimenyetso kugira ngo tubashe kuba igisubizo neza, twamaze kureba ibyo bimenyetso n'ibyo yavuguruye ibyo ari byo kugira ngo tube dufite amakuru neza. Kugira ngo ejo mu gitondo twazavugana twaba twamaze kuhagera neza dufite amakuru y'imvaho. Kuko amakosa yose ngari ahana hari igihe tudahita tuyamenya, ntabwo ajya hamwe byose ntahita tumenyesha, ariko ubwo turaza gukurikirana turebe amakosa yakoze uwo muturage. Abaturanyi b'uyu muryango nabo bemeza ko uyu muryango warenganye, bakavuga ko ibikorwa uyu muryango wakoze ku nzu yabo bitakagombye kubacisha amande, kuko ngo hari n'abandi baturanyi banyuranye bavugura inzu zabo zasenywe n'imvura kandi ntibacibwa amande. Ndi Demokrasi Eric, Prime TV mu ntara y'Uburasirazuba.